Partiyên siyasiyên Kantona Reqqayê îroj bu azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan daxuyaniyek dan û banga helwesteke ciddî ji bo azadiya Rêber Apû kirin. Daxuyanî ji li çarxereya El Neîm a navenda bajara Reqqayê hate xwendin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku kompleya pazdê Sibatê bi armanca têkbirina fikrê Rêber Abdullah Öcalan ku ji bo azadiya gelên bin dest têkoşîneke mezin meşandiye pêk hat. Her wiha partiyên siyasî di dewama daxuyaniya xwe de bang li civaka navnetewî, rêxistinên hiqûqî û rêxistinên civaka sivîl kirin ku bi erkîl xwe yên hiqûqî û exlaqî rabin. Di heman demê de bang li hemû gelên azadî xwaz ên li cîhanê hat kirin ku ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Apû têkoşînê mezin bikin. القائد من أبسط حقوقه الإنسانية والقانونية. نحن اليوم هنا باسم الأحزاب السياسية ام ایرو لسرناوی پارتی و کمپونین سیاسی باجار رقایه کمپلویا لدیجی ریبر عبدالله اوجلان پیکات شرمزار دکن هر وها ام بانگ لجواکا نافنتوی دکن کو زودترین دم ده دستوردانی بکن داکو ریبرتی سربستوره بردان ریبرتی 25 سالن کش آلیه دولت سردست و دولت ترک و بو کمپلویا که هاتا رواندن ابن حقی دنوا 4 دیواره ده قبل الفاشية التركية. المؤامرة هي المؤامرة الدولية عامة على شخص قائد عبد الله اوجلان. جبو كومبلويا كي نافنتويا نتنل دجي ريبر عبد الله اوجلان بيكات دماكو ريبر ابوج كينيا هات رواندنو او برن تركيا خواستن ازاديا جلان تيك ببن دماكو ريبر ابو رواندن خواستن فكر و فلسفيا ويا آزاد شغل راكن فكر ريبر ابو فكر ازادي و خرزگار كرنيا عبد الله اوجلان فكرة تحرري. تدخل المؤامرة الدولية